Pancom Trish. Right, global lab, tuwa na siyum, namlilipan, Ampan from San Antonio, Texas. Kaya nga skin, global lab, kada siskin en ma kumitangi, ma sunod nga lapa kuralaya na siyas, ta arsen siya yung kanta kasi ko kya siya way, kikastan gat, pelangan shoot na siyum global lab. Na Trish mtake background nan, yung wana pel nagawa, katera la proye, we nagawa lash ke pelchinga, ala proye, nagat faus kum me kunta ka penake, inakilin met lash we me mayak fresh ke pelchinga, ke pelchinga, met lash kat true kat chicken god, kat taka na ke maliti shike tostange, Karihngihn karang sheep natal, Karihngihn karang sheep natal. Christ cares for his sheep. Christ cares for his sheep. Christ is carrying sheep natal. Now, when I got to academy of our Katashke, Koto she aklu ke yange winter. Ito ka ke December, January, February. Now, she fell a lapse in again. Koto she ne pagat ntak takal na yange. Me enduring beliefs of the church. Enduring beliefs of the church. Lalal fungi ko lan church. Lalal fungi ko lan church. Unity meta pagkatashken. Our God and the Holy Scripture. Our God and the Holy Scripture. God large emas muslamatal. God large emas muslamatal. Nalaisin aktoluwa pagkatako. Fafelin kaliye penga katashke tosto. There is some relationship meta. God's word. Gasland God. Victoria got our Heavenly Father. Papan Marshing Kashaw. Na ingen nagat me, kataga na me. Christ mit lang. Christ our Savior. So Gasland God, God Papa in Kashaw, na mit lang ulash. Na with the two, kataga na, God ngan madal. Kat hindi flow, singan na foundation si may refill. Kat si fan nalash in lamatolungan. Kat papa, kat moin, kat ngan madal na Gasland kat, makay na pagay refill ma singan. Pangan purpose, pangan role ng scripture. In reveal la siya kat eme kenalal. Na yok şüphe kadın kalam kela kat tıkayın çifen adı ka et ka eşlamalan kat. Yok şüphe. İnan peke proye. Yok na pa şüphe kadın kalam kayıp singan. Na kat connecta di pangan ma kat kalam kela. Na kusang ngay ministry da ka eşit ba somna ka proye singan. Akes makinya kat nakay wala. Kat na napay kanito ka nag-akwaklan ka ato. When meshing fishing siya may takang na sila tamlay tres ka nga, ilak kalam niya mo, ako lang nagkatakalan lim, limit patla. Pangin mas makatash kaya. Ako lang nagkatakalan lim, limit patla. Walang masyayan masing. Na ifin kat kaya ako lang nagkaya, na ang kaslan kat pausye, katin vacation na lang kat nga. Luto mo dit, luto pita tolu. Fosal kurs na kesino la kalim milal te patent ko. Elalim mateng mat nakawan ta shusta ke ngon man kat singi kat tram kun machi. Machi na ta shipa usi na shish. E kaya kat tram kun son tolu. Kat na for God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believe in him shall not perish but have eternal life. That whoever believe. Long siya kaul man kat na sin fell on of one night. It's a common grace. Ta shakta. Like the saving grace na sielos na kawa siya for lauliak lalalfung. Put their faith in man, in the ultimate sacrifice of Jesus Christ. But justification siya matram from kanya line made na. Complete work of Jesus Christ, our faith in that complete work in Jesus Christ, but justify us. Or kat me, kat siwas, kat kain ender, holy to the throne of grace siya nga kasben, or malan Jesus Christ, magay na. Any human effort cannot save us from this sinful nature. Nakadata ka liya na patafong nalang with Pharisees, scribes. No, may lutut siyang siya nga, lata ka usi, siya kutsa per siya nga, kating kalam ka. Inan ka prayo.
Kaslan kat magay na bagay nusi kat kalam kaya na pa siya kita magat tremon fashion mutual na mishing pa siya tes mo saptan me or fos me long tolu a katlan misla len si fena matalye ko si man na kaya karang na nganuos nang kawos manuos infon the infon the inwangin mata ke lem Lord Jesus Christ eldaka sukya na masingan meditate on that scripture el makay na bagay matalye ka el makay na bagay karang nganuos nganar nan kayas manos el magay na pagkan karangan mga na il siya berchilar kat ship natin na meles ang kete ship natin ngay paluto mo de tolo fosngan ko singal ko taga kalim ngay nan pa ke proilasha Bible na kay wa utaga ke ngon man God e ashibain me in luti in kai in akswosye ay nakata yashwas na sin mayet. Tamatlan God, in si was na, ako la fall na geme, or mawon na kayo. Finkat liya na kaya siya ko na saptan me ko first ng dolo na itaklay siya klungan ka. Dahil na fact, inan ka pray. But fact mga inan ka pray. Spirit, soul, body. Spirit, soul, body. Spirit, the most holy place, patap-tap siyan mo yan. Tap-tap lang God. Mercy seat sa kaswe. Spirit siyan pa misya kaya kada na vida na. Nara, spirit lang mo siya misya. Ewa makasya ako sa nalada manif. Or kada dalatak la dal coffee fall, kad matkuluk na ni misya niya. We all have sinned, we all have come short of glory. Spiritual met na kamo ay susta na gefal ena si be susta pa kalam ke son sapta tolu fostolu na kel megos ka trampram kala Nicodemus Jesus Christ kaya ben el fat na si Nicodemus ena may dan si be susta kengon man God be born again in the spirit na spirit soul singa pa itaklaga kitak si mga treatingan siya desu saptan megos fostolu tolu in si ban ke prayer Kaya pray na kin masing amin na kan flot na kemapayangan ka. Na sumli outline lan me lom nukshima itak yang ke Mount Sinai. Kadil fat na sil Moses tali na din kat ngan rela lom nuksingan mesingan significant lan lom nuksingan presence of God. Tik na din kat ngay fin kesum naron God tal ta kan ke temple na. Na section aklo siya ma instructed na sin to Testament Israelites Pagkatagana na, in the New Testament, God patimbalan God. According to Luke and Tolu, for singalan ko singalit ko, God patimbalan God. Itakle, soul. Furnishing Tolu ban get all the holy singan, chepa soul. Table of showbread, go candlestick it ko siya, na we may table of incense singan. Na ifingom niya na kemashima, Kataga samsam kin be kaya ke pukwal sona. Jesus ven al fat mame, el pa bread of life. He is the light. He is the light of the world. Na, masima poli lakan mga room singa lu, fosin na ke lungan. Matlalaf na ke wadiak for the praise of God. Kadin offer up our bodies as a living sacrifice. Masingan shalayak na tagay nakalimila. May kayang sinasin ka pa, Jesus taga relic med litrishingan ligi oli of holy na ke me the most holy ke el crucified dead buried resurrected eli kesna na shish kadin ta ke throne of grace pa mo sang sing ta kadin di laitak le section aklo sing na kat pa temple at na it's apply internally na ke abstract living large soul sing el contain oyen nanakla the way we imagine things this is the ongoing process, game imagination, our conscience, our reasoning, memory large, affection large, is happening in our soul. Spirit side of the house, kung taga na maurik langan pa worship, bro. Finshak, lalalfungi, katsangin sinkat, ongoing me events, activities ngan
mình cái Jesus ta kengon nan God ara katakan na worship proy na sil kengon. Wala so na ako first mong lako sa kelim. The only way we can worship connect na sin God pa in spirit man kat ngon si bangan na mas ngan pa kal may tekle ke karta na viten or kat spirituality na mi singe ara ene na mat na kay wa fella singan si pa Jesus ta kengon nan God. Kati na le kalim kala bip na lalap si spirit soul body singe Numa psych soma kada someone namang inan ke proya kading kalim kala. The only way we can come to the Lord is through the spiritual birth, and then el karngan me oyan moul large pa me Genesis neke Revelation. That's the only way we can hear the Lord. Genesis neke Revelation in the presence and leadership of God the Holy Spirit. Outline siya mga or fara ke yung chimit ngan our God and the Holy Scripture God large masamasla pa which made ke yung chinga pa me kaslan God which tari gat taga samram gun papan tamashin ka siya which nge matlang ulash our Christ our Savior na litu kada taga samram gun which litu kada taga samram gun me Holy Spirit. So our God Sifan na in 3 person, Father, Son, and Holy Spirit. The only way we can know Father, Son, and Holy Spirit, me, kas MUTAL. Nagati the problem si pakusayang, itak lagata kas MUTAL. In other words, kad is Allah Jesus Christ. So consequences magadash kanami siyang para ko sa online mystery. Kadil tulok na kapel siya ngayon. Actuwas siya kadingin. Litikat, actuwas, kaikat, actuwas siya Akata ya mas was lal. Taka ke cash moul lan magain. Nangyari makin pang siya pal mata ma ashru kingin na walang sa siya. Fingom niya walang sa siya na English ko siya. Na papal matal ke cash KUSAIE pang masimay na kadin rep makin. Masing ngayon walang sa siya ngayon. Ma nekia gata sang na sin matan che lashi ye yutam ching el to ustaka ke usena sikka 2018 adana pottilok ngayalam ngawin pelche utaka papal mata English KUSAIE New Testament magayna siya mainche wo sina sik la nekia ga pasang na sin matan che finally give it to me when ke me yalam ngawla kya. That was the gift. Amday Michigan som begin yet mugul mata siya kanaru o daga kifshin tana wang na pa matafong niya makash ke mishin ng mitlalfong. Inan ke bro in kakshagin gat ke may kya kaganin daga na ke mishin in karnin matlash KUSAIE. Kastan gat magayin. Te mugulan met the fashion the oye o kaslan kat magain na Bible singa pangarit makin riti force me yana ke singalon koske sapta singaw ke gospel lolson si bakkalami si fe kalami mo Christ Karihngihn sheep natal Christ cares for his sheep abangan sapta singaw force yana ke singalon kos Napnas katsum na kaya in fact kulo malap na singkat kaya si papel si lars katin taga ako la me in long gas moul like papel singa na kumasin singan kumproy kumni matlal fung ilu wies bangun ya proy ke show logo me show like taking interest kala to ko yung pang taking interest kala share experience na mo si mga ising na kuus kan proy cake pe to tal tolla pella lusin bangun ya kakye ke makatashkan men mana yok chi patashkan ganina nakchi wasiak lenya na metigi patla na tamul jamtal jing bangun ya proike tigin tamul tres kala show lala I appreciate that ket kulo malap na belching katsum na ke proy faklon singat may na gadin actual wasiak ke belching
Baba kat foto tulen mana kayo. Kat sumligi mapayalom. Okay, ben pakotin yok lang si kawulom kum si beshi na shish kating pang na siyo. Kumita tayo nung alash o kumakfashe la ke yataw sinlo sumla. The perfect lamb with shepherd paye si fun when na tum Jesus Christ el daga min chef in shakshin. In fulfill manaka waman fak kakalmishin tik na ting talit na tum the Israelites in the whole covenant. Kadash ke walang sa siya si matagal ke pakotin yok lang kalang yok. We're in the dispensation of grace. La me si kat fototul ke me si kat relatafong le pakotin yok long el nailed on the cross. Makluk na kayo wafing fella sing kum napnas na kya. Bueno, son 360 na kalim. Nar ke belching katalle pas na siyong kaksakin ko me kulo malak. Na nabagan in fact kulo malak na siyong baba. Lakat deserve going to the lake of fire kum taka in prevent us from going there. Malat lom kum kusala na sin met na kayo wafing fella sing ke moul lan wen na tum si fena Jesus Christ. Kat kulo na malap baba. Lakat taka beta la wangin kat wana kum. Lalian lang si kawulom kum sapema kanikin moul kesben lang si kawul. Wangin kat moul wana kum. Mashram ke ko alanment may kumala man ka wan kasha fell. Just divinely kum spoke your word, everything came to their existence. Mana kay wash yan yung. Wangin kat wana kum. Kum kat moul si fan nalash kat lali prem ay si kisheko. Mana kay wash yan yung. Kum kay nena mana ka wa impong. Kum omniscient, omnipotence and omnipresent. Kung ito mana kayo, kung Martian na kayo, ang kaliki mana kayo. Baba mana kayo Martian yun. Kas moul nung matagagapukal din, lakalim yung matan felakos. Matan felakos nga, wangin lakis ben yot ko si mataka, the rock. Salvation. Pakat taka kis ben, pakutan yok lom, kumikas tapel, singa tingat na sumsiba kaksakin ko. En si ba yok tikin na kayo, kas moul nung intagak si wasigat kapel, singa. Ditikat mapay ikes la papa esha na shish mapay lum magay na shiwas lum usi pang wolum in jibak kaya kat kashi katindi faithfulness lum makum fak walay la kaya kung makfashila wangin katwan ako kat din jibak kaya kat pelching again kanikin lang usko fun na matagagawan na tumiyok tikin na kayo gospel also on my taga ke sapta singaw fosya na ke singalon kos kadin nila kumpa kat pay when na tumpa shepherd el patagan niyan ship na kayo el mata level la yot yurum mtangay tiliyem na kayo el mean to save the whole world kelong bagon mo la mat na kayo or layla mta run mat KUSAIE lom kadinali kalim na pala wana chisya sila kalim yan ay kena siya isustaga ngan God el tika nilyak na gato KUSAIE papa na siya ko kebelchin akay kat kaisya kadinito usya discernment kadin liye ito na pala siya shepherd paya siya shepherd sima aron na lang sila wana taga kemarichin papa yurum wangan maupe kung promise if ingat tagang siya ke wen na tum kumaisi yashi na shish moul siya ngayon na ke lalal fungi kal na interfere when na kas moul no makalim Miguel Sol el karin shipa wini met lalal fungi lom finan Damascus ke siya bin pakotan yoklom kum interfere song gospel mystery siya mawang and met Old Testament ito tagang na ke dispensation of grace body of Christ siya ma believing Jews and Gentiles by his eternal glory.
Nor intervene en KUSAIE Papa ke langkalang pakatin yoklom true casting call ka KUSAIE nine ministries yung mga kumesyon na siya we casting moul kumesyon na siya na kaywang tagakel tamil triskal kading ako lang nag-flok lang na kading debatle na manas Papa aksuwasikat akas makinyigat ka mga na kayo Papa wangan na pa'y movement, wangan education system, wangan government system, wangan mitkan daga metigigo. Katukum, kum infanay, kum suffering, man na kaywa, kum liya. Wangan makan wukla. Nar panglas ke belching kading liya na pa'yla, silya kat liya. Nakikas molum, oya na kaywa. Layla kadin aro kas, wana Law Chronicles of the Ikos, fosingala ko chakalim. Nak manas na siya Papa. Mana ka mo masikyak finan ko siya, taga katliya na mo siya ngin na kemolan kay siya. May, kading flok na room, ingin na. Katliya na pa ilya makatliya nga. Pangapakot ng yoklom, may akas makinyagat. Kading flok na room kay Pelsing nga. Nak manas, ralang kalam na siya. May tlum na kayo ko siya. Mas lalan may tla siya, yok na tlik fos natas nga. Wang na fukunan, yan na kayo ma katliya mo. Wang kalam siya nga. Kading kalam na pala, kadisla. Section na kluo ke temple, kat pa temple mi siya. Kafong na siya nga, inaksuwa siya klingin. Papa na naskasya kat kape siya nga. Inwangan alala kading fulok na room ke Pelsing, metigi patla. Kat kuno malap na siya Papa. Bro, ibigay matlas na kayo, kaya me, dat ka matkolas nga met. Kading di kafong na siya nga, kading fulok na room ke Pelsa. When the two is not guaranteed. We ba matkolas ke siya, na kayo walas ko siya. Matlas na kayo siya, mukul force, matayin force. Matlalving na kayo. Kading syukum na akswa sila masing. Klik na das nga. Na napayin taki mapay. Nakiaslong magay na pa mapay finfela siya nga. Wangan napay mapay siya yung kasmolong magay na. Shita kas magay na manakawa fela siya nga wan la siya yung kaslong. Inan pangin mas mataga. Foundation siya mautaga. Wan na outline mataga kaya kota siya ka unit siya mit nga. Kaslong Papa tamasing da siya, mit lang o lars, luto ka dito ka, nagawik dito, samsam ko nun, kat the Holy Spirit. Katin tagalila, tesis na paye, kas mo luminak kayo ka, aktas makinikat kasi. Yot na, kaya malitisim siya nga. Katin nila, siya siya karang sheep nata. It lays life for the sheep. Pia na kaya magatliya ka maulas mo siya nga finan ko siya. Nara ka talya su katsingin kong babay tala makiya na po e Pelsing nga. Katinda ka long gas moul. Kat proy ka mitlat mamtayin manas lalos. Elos pem siya mamtayin asur lalos ka Pelsing nga. Yok tiki na gaywa elos siya mamtayin copper kikismen kikiap lal sietan. Wen nga moul kun meta kadinta ka nagis moul mapatpat si koset ka Pelsing. Kaya dalyo sukak siya kung kumpiyaman na kayo. Proy the mistaloming we fell na kayo. Kat proy ka church, universal church, we local church na kayo around this globe kadinta ka na remain steadfast. Tu na ka kikas moul lom. I proclaim Jesus Christ lahil pa yung kanagin moul so fun. In his eternal glory. Papa, si bakas maganyikat, wala na makadataga reading nila, siya nila tagain, still kill and destroy magayin. At siya tagain, give us life more abundantly. Nagat true kaksakin kung gamana ko, Papa, Roy begamit lash ka, Washington State gas flood, masamsam kunyak ke Pelsing, which siya fashion na ke Pelsing, na manas, ak mo siya, akas makinyagat la, mana kayo wang sikyak,
inakas makin yagat la Jesus la floko flok singa bay na in ushe inche enforce ngay na ko la simo to ka ke wonna tum makayin kadin shusta ke ngon ya ko la kat kulo man lap ke mona ko wa pro e kaksigin gom kenen Jesus sumit lang nos amen amen well ingin na kat kulo man lap ke pro lan mat nagay wa kulo man lap sukyan na shalla lap singen nage siete sung sapan ni me gos poslong dolu nage section aklo singen kada pro nage kadin flow actual shinangin na meti patlema makatash ken na kada fast na met inshallah kamal treskal lata go rala shampram la aklen met na gaywa na ushe background historical context literary context na ke son sapta chingaul na lata go nam tak ke force na ke chingalon ko na to go yang lata go ba ushe punchline na ke na to kat fashion ke proy wal nas we got ke proy som na ni ke proy sima e uta ka peshengan inakchap shela len lasha kat true kakchigin gat we met to lash KUSAIE kakchigin gat aklin met lash na kayo tamle trash na minas ta kana meta finko Well, glamalap. Manis spelling ngayon, we goes na kayo wa. O ebe, welal tamle lipan. In kaksigin gat ki moul lash ki gat utyak pen ke silen sasya. In wina pa yung aksingan ngan kanakilin ko was mataka we gat nga. Tamle lalik Pearson, glo, nasin gat ke silen sasya. Glo malap, fung si sumlakat. Ikot ikmet cheta ke moul lash, plosi wasle. E karingan gat ni kinakat. Pangatagay ni, inchibil beda ka lutut kun kaslal, tagay ni pray. Apa nang ki pray sila damle lipan ingin na. Man ka nakalim yela. O yes si matram from the sin kat nga. Usi na siya ka din ito ala. Tani lilera pel tolu ki lensi. Awangin pel sing akum kan outbreak at. Ngakum tita ka pray nan sil ki pel si masunod singa da ka lapak finankin nga. Kat pray na sil lenda kay wan sangkulo na sil. Katim da sa ano pray meeting kay kapun ye. Lenda kay wata ka pray na sil. Petigat ndak mana kay wa. Aklo malap kita kalusan. Tamle lalik. Anakilin kumpe. Tamle sil uyash nge from Kona. Tamit siya akay kom. Ito wana siyum from Kailua Kona. Klo malap. Dan nakiyata siya bang tagawingan. Klo malap. Ashwingan. Namdan root Charlie. Ito wana siya was kay wa. Manawal yun at lipan mo siya ula siya. In fact, be, kita ko ashluman, wala lang. Tamday Kenye, Charlie, we got ping on the lane be, kula malap. Wala tamday Lysiana Albert, kasilikiyangan, Trinity singan. Kadito bela, siyetanil, shikilan mirror iba na katpapa, katwin, katngan medal. Tamlipan, me, mirror singa kalembingan kung fa, usibe kaya kataya loman. Ang kapain, aklen matsibuyas mautyak nga. Global lapses and greetings. Dikin Burley, Dara from Centex, Global Lab Kash Peloman. From Lanai, Damdal Frolain, Global Lab. Nakilin Befaxilom nga, Damdal Lysiana. Dan sibuyas nga. Damdal Terry Sugu Kon, Global Lab. Glamalap ki ash peloman, buit sinashge, ukila na teniyo, glamalap ki ash peloman. Namit may fata ka tugo kat fakilin ki shafla iya ka din mafash na mit, da glamalap kat sa sakin da kalawusan, inwigat ki len mising iya ki malutut siya mga ash nge. Panangara, da kalasha, maluti siya mga ash, ki len mising iya nga makuwas, lipsilatari siya tamla lipan, bang ke kastas kas KUSAIE Karihngihn karangan ship nadal kadet ka ke son singa ol misenge kasing disan bang
Na pangay masi madeta ka nagkiumsingiya. Kung finanakat, ikin matkol, maluto singa nasikum. Kung fin sipsago, malalalfungi ke Jesus Christ. Kung daga maluto singa nasumpe. Fin kung siyak na aslikin kalkala, maluto singa mapeta ka nasum. Mayen, kada fakak nagasan gata, siya yan papepremil daga ka siya nasisinga luo, machusa daga nagibit siya, ke pelsi ma irurian Jerusalem, time of Gentiles singa madawak. Naral dilan lay ma ita kape. Inta nenek timakay na sipma malkinyak lang ta elospe ma on church penga kadin na kadin loang penake. Rapan ang ke alu o katanda na mo dawak na aletakan lang sil basta mo. Ngamang sil basta mo ale tang lagi kat na pinalos na kat te akilen muta na alu ko on church ngay. The practice la siya bangay. Na panagadi tala met na kayo wapat siya silda ka na euro. In fact, sila dam lipa na sanam ke siete stonika limega stongol dolu. Convinced tadi ke buksi makadeta ka sanam ke John gospel sing. El sinali ke gospel dolu metiging meto maklu. Nara the call le samsam kunna ke private conversation inward ke mama lin me malemel daga askeo. Nara insiya singe ekadeli la kada tapen ken saikat. Nam dawak sige sanam ke si destonikal megos nge tamli pa ligas tatari. Ensi mga taga kaya pa as remarkable parallels siga din ang loang na ke. Ke furniture mal samsam ke tabernacle siya. Makat caption na ke composition ke sim na ke buksilal John nge. Namen approach lash na singkata el masifan na. Ke tempo lakat fact mo iruri 70 AD wangin tempo siya masaya kyak na masingi. Na para Paul el fact lang akong pa temple singi. Nakadingat ang liyela as article it course, furniture it course, article of furniture ma anke me temple singi. Na para si testoni kalme koslongol dolu kadena din da kalme ye. Aro ke leng sa si singa ta islang mana yok siga destaliki. Na ko kinga fak ma composition ke bukal jona el me relate pa na ke 7 articles of furniture matamuli pa nito ka samsam ke kung hindi ke sapta si mit ngayon present altar in sacrifice si paligiya kingen. Nara kumkain sumnikis John siye fastong doluan ke payapal nadar ke KUSAIE babanda ke KUSAIE vakmo kelitu elial chisas fashna yorol liye lamlan kat siya wisla magluk lan fel. Nara kadata ka nagisapta tolu siyang nakatli lever of cleansing renewal siya. Papel siya makatagay kaya samsam kun except a man be born of water and of spirit son tolu siyang almikos pangan. Nabara patam lilipan el akkalem na sikum el na shaman o yasingela kat finti ay susle ngan. Na pana kat nasyak na palakin makatash kene musyenge aspe kat siya fong ya kikalan sa plasyo na siya fong singan kat rutle den awi makat kaya akat man ka nalamalan ka at mamasinge for the sake of the gospel. Nara unless a man be born of water and of the spirit may miya katin minteya ka wangin ngange. Nasapta ko sa nagyon ko, ito ka samram kit masir samram kun nagi temple of showbread singe. Samram kun nagi mungo menim. Pason el fak keson ako, wasingala ko ngen living water. Sapta on ko lam ngal siye.
Shamram ke living bread. Coffin moul, bread in moul. The conversation ke buksila son nge. Now fast forward ke algo siya na eluskat na ke golden candlesticks. Katlong chiya hilpek vakpelu. I am the light of the world. Son algo fasting aluo. Son sapta ya fastimekos. Som na ke masil faksya ya na ke enin me altars na ke mo kasi ma kumbrela me for incense. Pangan pelsi ma katurek mangan proy lasha. Para likes sa ki proy si eltaka ke kimtawek lasha. Prayer like a fragrant incense when prayed in the name of Him, our Lord. Kumeli ki son sapta singal akos. Pwa singal dolun ki singal akos. Raya pa sapta singalon kos. Pwa singal dolun ki lungal akos. Nara uskatle na ke intercessor prayer jeng isam ki atka sharmo ki metol faleta. Nga kung ba metol si ke tembal si lash nge. Pasi sara pelsikat orela kapashtas na sin Christ. Mamatel wang na masasya lash. Lan niya shan luk. Men ingen na utakyakat na ke holy of holy. Failed si, enjima failed si ko siya lapang. Pason singa lit ko siyam kaya. As an high priest. Pasi sara ke pelsi ma tamlilipan nilang kat para ke mungu makatita matakate akmusye yekat. Ay pa na makatitala mga natakate orala iriri temple siyang. Kata lufer nga patatle. Kata shu nga pange o saksake. Bange kumit mali nga. Siyan kit nga para la kumde pek kim dak nga. Mate fal nga nista ke munuk. Siyan na mulin ko shu mga akmusye yekat. Kumeli met ilan ko nga alana arayak mata. Pasay kat masmanyak ki si dapat tolu ma patatle te kapasyang na sin mama futfutle. Ki karda na fide na para la fako na kuluke. Anay fo ka fako si mitlal David patsi ba o ngai. Aman timbal si bang. I wish I had known this. Nga matala liye mit glance up mit nga shidela rik mga uwi pa na shidela. Siya fly nga Fale no nga kekla mga na siyuk. Ma-share na sin tamla si uyak nga. Mata na ki mamashke nga taran na kundi longyaw raskong. Mante mafushashi. Na mga gat fin sham na ki sapta singalay ko singalya ka son singa kataliyak. Kataliyak and Calvary. Ark of the Covenant bangan. Mercy seat si ma siya sprinkle nga. His own blood. Pataka akataya ki sapta longul ke son beng. Aspe for loksi. Letaka. Nara uskat lene ke Old Testament in ganda ka Tykremarik le meta. Furniture ke tabernacle sing it the brazen altar, the laver, table of showbread, golden candlestick, holder of incense, the harp, the mercy seat. Symbolic meaning ke Old Testament pataka akataya ki buksila John. Na pasi sa yokshipe nga kuminta ko lutut kun buklala na ki kadeta ko misingin na ki son sapta singa ul nga kadeta ko ta shamsham kun Jesus is the good shepherd. Sapta singa ul fosin nga longol siya pa na ka. Narel ta kam tawak shamsham kumeli ki foson ko singa ta na figure of speech rik magun. Elosing it na galim ke. Na papa na maliyak na ke oyan illustration malausi ke nga. Ilata kam daw ke sapta singol fosin na tolu shamram kun the gate mutunay si. Na flok na ke tabernacle siya. Mutunay si fan na kum ganutyak na ke. Kum di kan fan yak. Kum di kan utye yenesa. Kumenan utyak ke mutunay siya. The gate. Aşıkşı. Na, это как и в востолю на Галимейкош,
Emda sham kunla a shepherd na payesi. Na interpretation gyanga ta kom da wa akdaya ki fasit kosta ke singa ul na shepherd singa da ke fasinga jin ke singa lalkos. Na kinga sham ke oleng mato umitlali imagery ma mitpala Ezekiel da sham ke sum riti Ezekiel to ngulakos. Prophet singa da de fact na sin mit shepherd Israel nga castigated reprimania Maldalana with shepherd kuluka. Israel evil leaders. Na elakalim nila as true shepherdship. Pamisaya. Na kumli kifaksing shepherd ma samsam kunyak mo evil kat kan kapsa mo siyeng na ke met kolas mo siyeng fet la na ligan tapao. A Martian Westlena sipo. Pelin mongo. Siya basta ma tigin isman tu yaksom mongo imet. What happened to the little kids, the mother, and the hun church? Pangisipit siya man sang dolak. When convinced shepherd chilan got na bay, kumelyang sheep na duma with genuine care and leadership. Leadership la siya na timatake alu asom na ke government dalakan ko na hektare siya destonical me gustong dole lakan geofaka na ke ngon mga te itak ke na lang sila los ke leng sa siya sing a fakke mo kat finish lamang maya tataka. So you look back to KUSAIE in the last 40 years matawagin lomsi man mangamtawagin lomsi ka yang sumla wangan siya wulak kung fin line fakla ka lang ke pang account luman niyan kayan mo ito kat paycheck to paycheck mo siya ngi kat taka anaka din song ok yang in America na bang sunod ni patakang kat ako lang kimang Pietro shepherd lanalo nang mat ko sala san pie. Pangisen kum dal sin ke alu hotel sang esta. Messi man om dal ke pelsin. Mamia mani ma alu lasam da orania. Kada usnan ko sao. Nara Pharisees nge edalapen na evil leaders nge. Mat call si fun na ako minan loan ke the true shepherd of all God's people, but Jesus Christ. Nara taka na siya smising ka din taka lutut kun malutut siya yaksin loang na kiyam siya Nangatuin siya mayan mat call lutiwo siya lash siya pa falin call kat finan KUSAIE siya ke mana ke watash kya maniltain kanon KUSAIE ta kanon malutiya Palaiklan makadil sang na sila, kesta na sila intaka, boya mga na siya, pamalipan lang. Eltelya ke wal, eltelya ke kata nama, elke pangon mo ito na kay shoeslain ngon. In mo, katito, lakat, moul fin fel singe, kataka ni parae, pingat fast ki fela singe, katita tayo lakat sumay, man kati shoeslain ngon. Lomala, pelang sang na siya tang lip, lomala. Malap Tamil Treskal ke historical we literary context mataga ke gospel lalson siba yok sibengan siba kalmani suilalap ke koko wulan kat kataga ako na intaga nation na shish me forsiana ke singalon koske sakta singal uslong context singan in tafel akteşik na metigat griti proile ke maşinga kadin kanım kella kapın sapta yalle kanım na pay me la chisel line na pay mit Pharisees ka scribes elders ngan na ke sign chi mai la ke sapta yangan na ke mit kunjingan isusla e ke na ilshike el mit kun
Al det ga fakke kapun sapta ya lead up na ke mai richilash nga dana keshipen self-righteous keshipen self-ordained lan mai Pharisees nga dan mo one they don't need anything. They're self-righteous in their own likeness. Tal din na inin na masimata chise sila me blind men jingan elingen na liye in fact la may choose ka leaders lan may choose ngan elos blind in spiritual blindness. Inin na napay dalin taga na ke kalam sima masaya ustagang siba na fact background lan may choose nga elos mo tasano masaya siya may taga in mola los laliki under the Roman Empire siya. Pangan tralwalap siya. Dahil ki masaya si Mayata ka usal talaliki me matalalo siya po Roman Empire. At siya daga fa mo ngata kan es na makuluklusan. Pangan spiritual blindness lang mit callingan. Nara let distinguish sa tayo lang may nga nage o yan may srupo siya ka shepherd siya nage may ngan blind, si venara self-righteous ngan, luti na sa to ngan, nike panadal, may chimay, chisel, ralat, la blind ngan, dal ukay kliki angelosa. They throw him away, out the way, man. Dal mo sa to, masi nga na, chisel, venala, sign na yok si pang, may chinga issues la blind. Elorela ke siapot na may bangan dal mo rekle pe ke siapot dar ina ndaga malan setan pa oya singan mga tafung lesing may cool pa ka tram ping na Jesus la daga for sikars mat tiginel tamul cheskalim da ka ke for sinige ya al kusngan ke sapta singa udana le ralan pa nang shalik la shesher per pa yesing Meshepherd pa siya nga na chinmay lal. Nakadata ka riti mangan kadindi sukya na shalalap siya nga may nga dal self-ordained dal siya our self-righteousness in contrast na kemas machisel nga na uta ka eling ka me run papa mal sila lalen taga Lord and Savior el pa shepherd na pa siya el pa usye issues na kaya el pa la makulog. Nakabashingan gata ka katanya yok na kaya tikun ko tre de la proila mashinga. Hindi kaya nakateshik inakyok kaya tamil cheska del tagal kia taringan. Nakafat na met kaya fosye emet pa fos akya singan. Namnas long akuya mga ngamaton pot katanya met fin ilya cake, el fa langa yakle, e fa ilya ke ille, e kuna e may mungo. Fashingaul. May pusha pa siya daga, talen posh, e uniye, e kanausla. Mata ka tayo fa moul, e tampo moul lalap, fa malalos. Ngamit sropu wo. May sropu wo el filiye moul ke sheep. El siya or mayonnaise may moul. Et ye may sropu. E shippinge tie manata. Silberiti. El siya or mayonnaise ke moul. In moul na shell. El tie may sropu. E shippinge tie manata. Che lì questo wolf taga el fastliki sheep e kangle
a wolf talakololos me akfashilos selik. For single dolu. El kang le mayen el siye met oretma in moul na siya. El kang le mayen el siye met oretma in moul. Etie karanga in sheep. Na siya pariti for single dolu. El kang le mayen el siye met oretma ke moul. Etie karanga in sheep. Nga may srupo wo. Nga eta manatik. Manatik eteya. Au. Wana papa el eteya. Nga eta papa. Nga filiye moul ke sheep. For shafla she bange. Os katape sheep natik. Shetia mata inkal shinge. Nga fa waya pe. Usalos me. Elo she fa long patrik. Elo she fa u she fanna. Met srupo she fanna. U she fanna. Met srupo she fanna. Kat pray like marit na kataga. Agateya. Ak frashe. Ak yokye. Ma treskale ligiatari. Kat pray papa kat long gas mo. Wang in genek. Siya in genek so fanna mo meshe. Ke shepherd washe. Mataga lay his own life for his sheep. Siya nataga na Genesis 3:15. Good news of Jesus Christ. El taga laman maitse, fully man, fully God. Inakfashila manakayo wamagum solaila, foreshadow Messiah, the good shepherd. Jesus Christ siya wan na dum, siya mitlang ulas, katproy, kaksakin gom gainel. Amen. Well, shidbanak kalimye, halle, me si fashing at the garden, mange oye si may nagadin distinguish. Mit kalan sapay si maliang mitlan kat mising. Masing yokspe. Christ el Karihngihn sheep. Nahtuhl. Christ cares for his sheep. Nagadin liya na wala in bangan oye si mat treskal ito kamtak from kin askal siya ina now del kan mit shepherd wo siya ngay ito ikas la us mitlan ng som ka sheep natal nga in som na ke pasture to pasture. Na overnight aspe mit chimtali aske keeper siya pa. Na akalam mo even kung tawag ke kitchengan kung taga other way kung shepherd kuluk siya. Na oya si ma taga other than the main kitchengan ito ka na sheep mata in full singan dari they know their good shepherd. Pange shalalap si ma ito ka na si kum kaning galam gala. Sheep mauti utyak tayo sheepfold singan na they know their shepherd. They can hear. Tanapa Syria kita rin. Syria si mataga kaya ever si sapta si fasingal to lusing lakos nga. Met na kayo may issues na nagkangan gata. Syria ka wanag met kan si papasayla. Kadindi guarantee, kadindi assurance si mataga nga. Compare na kaya kapun sapta ya katloing na self-ordained, self-righteous. O siya man mataga kaya sapta ya nga. Tulik siya nga issues lagoon. Jesus heal him on the Sabbath. With self-righteous nga sangak lalal fung yun. Uda ka parents lan may kunsingan. Parents siya faraw. Manata siya kun tasak tayo na wala matalkat ni kinla siya rela. Panganoye si machisel ke salo na sin met ngan la. Even kung itala kung may kun siya. Kung taga na rook.
met kalim shele. Even met wangen lost room, kalim na met lost shit. Riti kaping sapta yagadin nina get self-righteous lan met Pharisees nga. Tan met al dinayin na oyeshima akalim in the Old Testament. Like a sacrificial system, like a shepherd be the means of salvation ching. Make lutiki kia. Make elo somniki akuklan God. Mga shim na in the Old Testament dar. Katiya na ke shepherd wuma from kanya ke Old Testament ngan katay siyang long although first siya kalim niya. Ka ay siya ang ngawul first siya na ke singal siya. Chermaya told you for singal me ko kalim ni shepherd wo singan. Alle akilin niya alle kung kan distinguish na ke force siya mata ka ke isigel ton ngulakos ma treskalil from kanya. Tamil treskalil from kanya. Our shepherd wo our shepherd kulu. Outline ke tar ke Old Testament. Yan na tar siya New Testament. Wala yung sa siya. Jesus liti na sin might ngan. Group siya na mal liti ke sapta ya. Apal taga inalit distinguish la siya shepherd na pa siya. Aman might nga. If you got the Pharisees nga na, tal add more to the plate. Tal siya na siya self-righteous means lalos et na ke malan katari ma. Aksya firat that alle faldari. Ara might ngan matayin kayo. Kara chisel taga liti lalosan lalan na sin might ngan ang ay taga na ru. My yoke is light. Wangan na pa may na kung taga na ke akwaklan might nga masi makwa kitari run kata pa na kusin ara. Na sipa na taga na ke pel na lalay si might ngan patatyang na ke masaplan mo siya Judaism siya bang movement siya ngan taga lila might nga siya na fa mo Moses pa great prophet Moses tali masap mo dahil they saw it in their own through their ancestors ni ke pel siya masaplan Moses pa talakas kaya nigin na lang mas may takyang nga Exodus sapta longo ngan siya pa siya ngan patagata na el pa Lord of the Sabbath but Jesus Christ siya na pa masaya siya nga el pa taga fulfill man na kayo makalim niya they didn't see that na siya na flock na nagamaliti siya kaya nag self-righteous na lang nga Nicodemus is a good example ele ta masap nga kung saan figure out mas machisel taga na kaya nga issues nila kaya ngan God masap na kayo walan God Chermaya tungol siya na kalim niya. That's most na insiyan mo ito. Na taga na, the physical aspect, pachisel taga na kaya, when na mit Pharisees nga nan ka, tal kain free akiel taligi Roman Empire na, makuluk lalo sa, insiya los may nan aksasiyak. So therefore, they need to be born again. Naragadataligi na kaya, shepherd siya nga na, ala kalim niya, Contra siya na ke shepherd sa tao siya makanta kriti taringan. May ngan matrubungan na ron na may moul. That's the key. Wangin ngan siya lan shepherd pa siya taga lay his own life for his own sheep. Adal taga me obligated to so in Moliak na sielos. Narving ito na tafong layok mataga na kaya masingan na fosingaw leta ka din ko tip. Tip na kaya oya siya masyetan, normal al syetan. Syetan is here to steal, kill, and destroy. But Jesus came so we can have life more abundantly. Kadin niya nag-background si mga proy kung nag-mitas ko siya since 1959 for the last 40 years na systematically input malan siya dan finan ko siya kadin nila para panay tetle katakyas ka pa natas nga. Dahil ba mo siya ramang in kanikluwa yan Ashfell. Principality siya Karihngihn fella siya nga lording yan ang iba el siya Satan
Pasam kanya triune God singa. Arch kachifan na papa wenangan. Satan el chipana Trinity lala. Arch tracken suko anti-God. Arch peace suko anti-Christ. Arch me false prophets suko anti-Holy Spirit. El ke mirror ibe na managay wa lankatan. I think na main mission lal cheda na but steal, kill, and destroy. Main mission lan Jesus Christ pataka ke fosngal nga to give life more abundantly. El tagan molila. Naro malungan na taga na ke saptay gas tolu fos singal mekos. Fudan matan sila ke fudan serpent sukungan. Taka this is getting close like last week of Jesus Christ. Lan sum na fin shakshin. El resurrected kadeta simla. El pa taga usi moul na fast sina shishna more give us life more abundantly. Fosngal batagangan ta. Nage fosya kadin chiba. Me taga liye nage mission lan chetan nage mission lan Christ na contrast ya kin na pa kalam nage sha metrupo woche sha metrupo kikiapse pataga manak leke fos singa singa nage chetan el daga no unia el daga puchela unia kanausla na masingan kadin kalam nage akwa mataga ke met plus KUSAIE irrelevant nage mo lush for the last 40 the last 70 years nage ling magat di nage ling sachi singa na that's the work of the devil. There's nothing else. If a fast malan gata ataga kanaw siyak na nage utak na inwangin o yeshima kataga na soul singa itak li ore malal chetan naro katanta ke lost na mo singa when katina the man being fed by the bread of life. Kat matake lost if when wangin kalim si mautagang if measuring and chetan el tagain me el tagan puchekatle unikati kanauskatla. That's the main mission of Satan. Nakatila it's like very manifested in the last 70 years. Like your malash met KUSAIE man na yok pagadat kang tamalel tamtail met pas KUSAIE long mang Satan el daga in the last 70 years na finan KUSAIE ne kepen na karapie kasmol lan God men panganoya lala el daga mirrori masilan God inkia pagatla naragat patatyang la passively unpassively matlash ng patatyang nage ling sa siya knowingly not knowingly katingin agad ito pangay KUSAIE online ministry kingin agad finally come to the kikiaplay Satan na sin matlash KUSAIE we need to come back to have life more abundantly pangay masimay na gadin nail down ke fosnya usinga tangan siya ready fosnya in the usye me starter siya na ke fosnya usinga ngamaton pot I'm the gate katena met fin ilya cake elfa lange yakle efa ilya ille ekonoek memungo. Now, I think in a spiritual sense, na ke physical aspects yung mga ke meto on course, ke weak meta. Tana, kading yakin makadakang nim ka makuman. In a spiritual form, si mataga ke force yung tana, kade ilyak ille na ke green pasture. Meshingan, Genesis na ke Revelation pa siyang propaganda. That's how we are being fed spiritually. Kat ilyak nage Genesis, some nage Revelation, going from pasture to pasture. Ngan man kat pwing kat kakas mo lan ka. In and out from the scripture. Inu siya meshingan, moul siya. Ta siya na eltagain me, eltagain kanausta. El siya kuluk na eltagain, esta mapayasing. Nakafat na pala, mapayasing ay tatlagyan ko siya. Man paano rin malal siya. Ike kanaus na, malan ka. Panga oya si mga kuminan kalam kaya. When ngalilal mo, kat kan declare mo kat ntayin sheepfold siya nga taraktam mo. Di pa kat liya for the last 70 years na kami siya nga. Jesus la karangin sheep natin. Lalal fungi kaya may kyak na nasiga. Kat tina, we are not being cared for by the genuine metropo ka shepherd siya nga.
Shepherd na pa singan pa lays life on the cross. If inga tlia na o iya makadashke singan corrupt na pa. Ifo may pausa. La kum long chilong kum chilong chilong. Masinga pa way meta la kat connect ta fung na singa kat nan flok na run ka. Shaitan el pushekat la. Para cash moul man kat nga corrupt colluded. If I might not connect, if I want to kusai connect, ni missing. O much na ma pusha pas kuso lang shishoy lang rap ka. If I kung machupo pel pakandenom, tena lila siete small maker first tong told you. Section check lu ke temple la pa itak lang man shietan paru mga. Pang much ma yok chupe meeting na. Katin follow na dia ako kan katingin. May paus masinga, may being driven by the evil forces of this world, principalities of this world. Nara masinga kat pusayat la. And what he got sunay sustak ang online God. Steal, kill, and destroy. But Jesus came so we can have life more abundantly. Liye oyen ketching. Met nakawa maiyak na kaya, alam me, lalang iyak. This is the born again. This is the regeneration. Jesus Christ pa kitchen na kaya falls in ngayon. Met nagawa matagasayangan. Ito ka na pusel. Nangalalal fung mo, pusha pa siya na lanmat kusangan, tagay wood me. Plania kinagaya, dik na fosh in Belgium finan kusay. Nataka na mising, tatalag pa lead, fashion yang ngaw, tolo na mising. La passively, unpassively, not knowing, knowing, Mashing against Ben Lunkalang Yoklan got discover, na get Taishishian Kaslan got Matagaka, Cotsword, we told you some now. We tarry got the na Papa Tamashin Kashawing in, I got the na Shepherd Pai Shebasham from Kenya, Jesus Christ Magana. Pau she moul nashish. You took a some next week, a some Holy Spirit. Some unit chenge. Our God and the Holy Scripture. Foundation chama mashkang kanane liligian kusai. Kaslan God. Holy Scripture itakla efa or malay Satan. El som koludia korupia kaslan God. Now kat kuno malap ka 1902 project. Ngayis masinga ka chupili la ka. Walang sa English KUSAIE. Mtainche ma elashuta. And mo maninekia ka nagwina ta sang natal in the early 70s before she left KUSAIE. Nalsum na ke misha she lalganaruwa. Elia lam ngal chinga ya lam ngau chupidi la. Nalim shepen na utaka paipal ching. Aya lam ngau. Nanga akal na wuwu si pauta ngai te aku kan ka tinu sheda na. Bible sina na nekia kasang na sinuntan siya pa. Or makimisingin siya na sinmit ko siya la. Pang mamul siya na. Kasnan ka. Man lang sa siya makadash ke. Fashion yay kat na masingin. Project siya matagal ke 1992 na ke 2002. It's obsolete. Mamay tarel na. When scripture suko mga ridye biya nga. Luto mo dito. For singalon ko singalit ko sa kalamimo me. All scripture is given by inspiration of God. It is profitable for doctrines, for reproof, for correction, and for instruction in righteousness, that a man of God may be found complete, fully equipped for all good works. Pang makatasyang.
Pusayakla makadaşken. Pusayakla kastan God. Pusayakla siya şeytan. Siya şeytan alert makina. Diye. And wood is a ground zero. Mafat na pala. Nemo siyenge sakta na may wood paus kat nemo siyenge. Efo. Siete tesonlingan mekos fosnong tolu. Itakla. Men pangar mawal şeytan. Elde kain me fosingaw. Fosingaw la kalma met pushapar elde gata len push ewniye ekanausla. The thief come to steal, kill, and destroy. Kashmir ga kalimyange. The thief cometh not but that he may steal and kill and destroy. Pangan objective lang şeytan. Pangan main mission para şeytan finfella singa panara ukokyak Lucifer kespen inchefalat lalel takanera Adam and Eve somnarun matansingan shufailam tansingan. That's after God lay out every thing in the garden. Fat mo kung kan kang manake wasayan the tree of knowledge of good and evil jingan. Pangan chaksu fanam digan kang. The day you hear of it, you shall die. Napakadash ke situation jingan yan. Kadat ke sinful nature shema shedan el ke akyok ke in pushe ka din de le ma shi mataka ke kapun fos aksnya using. But Jesus came to give life more abundantly. Shedan el daga kadin dia ngatali ke shi mataka ke I'm the way, the truth, and the life. No one comes through Father. Shedan el ke plak here masingan. Now he come in a sense of winning for our Kusayan people get menel taga karapia kas moul. The para Kusayan online ministry to look ya kapel falan God. In taga men pakutin yoklan God moul chingin si ba falok na run mait. Na sipa na kalim mi. Met sropu pa yeshi will focus on the spiritual life of all Kusayan. Nekte sumata sano Christmas taweni. Ala sumata broy mat nagawan taga nagay shusta kya ngansing. Let the planning na malan meda, le planning akyokye toko shailan God fin fella sing. When il ikekta na sin nila moul mapatpat singa taga le yok. Keme ke wen natal Jesus Christ. Panangan focal point lan matlalal funisi. Jesus Christ pangganigil pa. Me? Kate. Akalimi. I'm the door. By me, if anyone man enter in, he shall be safe, and shall go in and out, and shall find pasture. He shall be safe. El pastor to the sheepfold. That man enter that door shall be safe. And through that door, he go in and out. Pakyas lang God. We are being shepherded by God, the Holy Spirit, Jesus Christ, el tagarala, fully man, fully God. Inu siya na sikom na kalam siya makadash ka nga kaspen ka di susta ka ngon man God. Ngon elus ka Genesis. Takan na ka Exodus. From fold to pasture to pasture. In kite spiritual souls. Yung man payok siya. It's not really necessarily the physical aspects of life. It is spiritual in nature. Man morning nga na ba moul. Di pa may shepherd Israelites. Self-ordained, self-proclaimed, self-righteous.
Tipatalero. Tal mensis kan na blind mensi kan blind na. Tal yok shiben siapa chingan nigin na machinganin me ilkun in mo lang na phone ilkun. Dal te ilyakin mangan. Liao yangan. Namne taka na sikum tana. Mo chupo pa from kinyang. Fakishil tres kalin mo. Met nga ne sumungoy metigi met wasngan. That's the physical food. But machimay na kadin alda kalam kala. Met chupo nga pa na give the spiritual food to the sheep. It's really not necessarily the food, physical food, but when I'm wanging on lan met nga in fact a cast lan God. Genesis na Revelation in akaya met nga when I'm wanging on siya. Nangaloing da na min kauli. Kauli mga nara me. Talu siya urat malan met. Nakimalan ka ata. Mapanga malan ka ata. Tana pa na Pharisees nga rang. They add to cut stuff. Take away cut stuff. Usya malan met. Mapanga moul pa iya. Na vinung na siya baba siya. Kung falera mga ninsik na sintalik natas nga. Kung you are blind as those who are blind. When Pharisees, scribes, when na pa o yesi mga kumikan in and out unless we come through the door, we can come in and out. If in kate, Satan ildaga. Steal, kill, and destroy. Siya ikat lang alalad fung na pa mo. We have been corrupted since 1959 up to this time unless we come back na kemapayangan katingin. Kalipan ifo malasyam sa mga belen Christmas mo pang moul sing pang masang sing katsum ni masang sing gift of life. Takalan me manik like cash moul makatreating. I think that first name in akyo kimash mal from gun ke fosingal ke na nga may sropu wo messingan I'm the good shepherd. May sropu wo el filiye moul ke sheep. The good shepherd laid down his life for the sheep. Directly from Walang Sasha. Directly from the Word of God. He laid down his life for the sheep. It's self-seeking in nature. Wangin self-sacrifice si masomanga mangin sikya na siwos nga taga proy ke pange mafak na siwos incident si mapatas na nilfukya po ke meeting siya kadara mamta witness ine fashion aulo tolu elango siya pasta nota pa cherry masinga elang lipan kumesum ke mandias me kume fak ke masinga nga umne ga tol lapel aulo tolu from kun masakawul. A temple pa na masyalik. At pa temple. Masyalik finan nila ngayon. Afakala tamlay luwayak. Nena minero, fetal minero. If I got the focus na kaya, katinu siya pa ngayon. You care about the sheep. O katon na, friend na ulo, tolo, meeting kun fukar, tail may taga Philippine kayema. That's unnecessary. Nake sheepfolding and nake torching and nake spin safe. When man self-righteousness. Self-ordained. May nga masyula sin mahita. Radal din masyula. Not from God. Nara-focus lang dala malan fela magana. Siba na dago. Incidensya. Witness, mapanay kek lang.
srupo sila sila fam mo tin na ke srupo manil si smoke pipe ngat ma pastor mo to pastor vo man le atin wan siya inte ka fak na ke o ye si ma fak mo kom flokken tanglan kat na sim siya fak mo marun God. If in marun God, our focus is every single person be born again in the Spirit of God. Kada shook na kanin lay everything out for people to come to the Lord. Panga matrupo pa yeshinga. And lay down his life for the sheep. But Jesus Christ is life in Chaksin. Now, if you are connected, coming through that doorway, mas siya laki angan, pa ko memtakya. In kaya mat sapla ngan misya. Keme for the sake of the gospel. Ingin natin pakatash kaya nga. Mat nga pa fatalik, tan mo mongo physical food siya nga pa yoksipel. Tan mo nga spiritual food siya, wat siya lakalamig meto saptakos. Kaslan God. That focus more on this physical food, di na spiritual food siya nga mas matlas ko sayang. Na think ka tin ka oya mga kumina naskam siya nga na. Hey, kasi kulon sin ko sa online ministry. Kulon malap kasi ben pakutin yoklan ka. Elikesta ka nin falok is life. Through Jesus, we have life more abundantly. When Easter, man, shepherd was siya. Pa minsiya fin saksi na, magana kanila makuluklas. Therefore, kata na, may nga systematically put in place to promote malan fel. Ni mo siya niya. Ang nakuluk siya pa ko sa ingin. Siya taga aksiwas siya. Man may nga pa siya ng taga namitan. Malang fella pa usmat plus nga kat nta kaya lost ni machine. Self-ordained may tinatakan kasaw may sang si ma inanashish. In other words, kat tinay susta kaya nganman kat te paus makatash kaya nga. Siya actually siya. Ak masapa na orek nga. Kaya kat ak masala kaya nganman kat pailyak na yung sang crit commission siya nga. Pharisees nga, they self-ordained. Dahil din na sumpro wana kalmi kaya, or masapta singal to, lufos siya na kaya ako, skaluan na kaya ako, sa kalmi mo, may tlalaf nga pro na ikektagan sa palapol mo. If I lang siya laman, dahil kawag si Bel, to may, lalo, if I, ilan, religion, nekya na mawen pat malaro, tapos ang pastel. At ako misingit na, pole lakil na siya tumodi, do tumodi tolo. Fotsin na gilmekors, alyung nga ka, wangin ka takak. May tapatak na lang si mani vikim kat. Mani pa iwis na mat nga ni, maui nga. When natal issues ta kaya nga, nakandang na kaksakin God every day. Ito lang, may sang siya. Ship wo siya liya mi siya silang Christ nga. Fakak moul kin kaya moul lalo sa fakak kin pel na kayo. Let it ka force siya madayin force siya. Pasita nila tagan, siya nila tagan me, steal, kill, and destroy. Nothing else. El mine is my moul. At tiya may trouble siya. At shipping niya, tiya manatan. Long machine nga. If you want compassion, one passion long kun nora machine nga, first of all, issues ta ngan kun kalan sa pikat ke, molin ngan ko, oya nga na phone na. Skilya machine nga. Matsupo nga ito kang inmodiak na selos. Di pangan matsupo pa iya. El chorek mine is my moul. Kumaloin da na
pang chisel ki contrasiam shepherd washing liki Pharisees nga may self-righteous talang siya som na ke me and parting talang siya they're outward looking and really shine, but inside of them they're dead spiritually. Or dal fong da demalan God. You can distinguish that. Talarana me self-gain magana. There's no love in what they're doing. Self-centered, self-righteous. In one na sielos magana. Kataka na contrast yung masita ka siya korn singal tolu. For sakos na kaya alikos. Love. When me love siya, but she just le som na fin saksi na nga. He's nearing his time. Talentak samon na kanken. Matsupo kikiyak man. Talaron ay mawo na sildan magayon. Talsuk na yung mawo na sildan magayon. Pangalos layan mag Pharisees nga. Talte na li blindness siya makad. Else why mawan na talay na lang. Inu siya kalim siya nga. Taltafong na nga po ay. Naro, it make it relevant like a moul lasam siya nga may KUSAIE ito na. We're in that same predicament. May nga obligated na kaya masya mo, you have to have passion. May ifo, manikek lang, hindi na pa ipakita nyokman ka. We're looking 2,000 year back. Kokada liye auya ni ka autolu du tutang si auya lu tutang ni ka autolu telephone to ka chi si lan fin shaksi na kuma liyak na pa la ka sikat na makulukla kwan makulukla len so mi she fe. That's passion. Now kung tisin pero lain sin na ka week siya um taga lain na kayo why you offering up your bodies as a living sacrifice holy and pleasing. Di pa may trupo nga rang, di pa may Pharisees nga rang, that'll add more to the plate. Expect mo tayo na rang, nalang sumata. O so siya lenin no. Siya taga, hey, usya, taga na ro. My yoke is light. Somni ki ngayon, may nga taga na me, steal, kill, and destroy. Pangayel siya kulukla na, el siya taga in pusekat. Na ifin kung sheep na paye siya, kumeta na pala, el siya matsupo kikiya. May pang-promise lang ka na si kum ke dispensation of grace siya. Kaya mi siya moulya me ascended and thus sitting at the right hand of God Father, el pa matsupo las na paye, el high priest, matayin throne, matang iti liye ka tayo, ifin kumeta na paye, Genesis neka Revelation, pangay, you come in and out the fold, kumeta la siya shepherd kuluk siya matsupo kikiya. Manifo, you hearing, you have a spiritual ear, you have a spiritual eyes, you following the good shepherd in eternal sense. Like may kumisusta kang man God, or kung takon na manak like holy, the most holy place, you worship, you pray, you put your faith up, kung refer him, you are being equipped. Like a man. Or mawona kayo. So therefore, you are being sealed and protected. Kung follow na in a narrow path, mas ma-fellow siya nga. Fellow lang siya white. Nalapatat niyang nakalutinat sa tao, kikiya. Tapel siya ma'am, narrow-minded kung galang gala. Jesus Christ magana, you will listen real clearly. Discernment nga niya utakot. Pero, may trouble kikiya mga nito ka nakafulan mo, kumakain ka. Kumasomni ki. Pangay protection. Mataka kasan Jesus Christ. Mga papel sang nasin muen, tekay nitak lakay. Rome saptalikos. Mga nakawa elected. Kataka samam justification siya nga na. As we are in that sanctification processing, we are shape and mold. Katlong persen, katakos din na kimalan ka. Pero kikiyap lang, may supo kikiyap, may tagatikat. Tibangan malan ka. Malan ka pangaw kaya. I think at tita na, may supo kikiyap nga, talta ka na we may dani,
Belche wolf nga taga dal tay gang. Te pangan machupo pa iya. Kadin rit fast na mit na ke fosngan losingen. El show ma in ace memon. El tia machupo e shipping e tia pa manatal. Kielje ko so wolf taga. El fastliki sheep. E kangle. E wolf talakona los me. E ak fasje los azilik. Hoje vindi sheep de lalle. Efal da when I'm frustrated kia pa yakla. Na chisa re makin parable na re makin masima itaga mit ngan kalam kala fall ngan sheep ngan or mit da Karihngihn interest ngan bedala in contrast na ke shepherd na pa ngan na ke sheep ngan it's very naive in sense. It kan wela na nga fat na pa na ke dispensa ni fresh magadash kan Fosia kalimema uchak na ke cage na ke mutuna singe ke mutuna singe save. Once you are born again saved, one line God when I like kalimination much sap ko may tamalu tutuan nga lesom lalikia comforter siya. Paraclete siya baka din na God the Holy Spirit siya kada someone next week. Tayo nga nag-focus na ke masilan la Jesus el shepherd po siya. He cares for his sheep. Sheep na tala ito can listen to him and Kel champrama. Sheep natal nga long. Sheep natal nga kankin. Shepherd kikiya. Naraga datakal dito na moul lay susta kya ngan kat kat moul ke malan kat ke sabi ngan kat anin kat we have that need to have that. Na ifin kum niya na talit force na tas nga may mata pa nga talu ko pa na ako klan may ito na kumay na kung kisensya ki ka pa itala ito na pa kalam silang kat nga pa e fo mana ya pa nga tal rela mo mana pa mawusi mo makukulan may nga paliti may Pharisees nga liti ako klan Pharisee nga ne tag pan mo mana pa si pa nga ti pa nga na papin na siya smit KUSAIE nga siya ekla na kaya moul sa machine. Christmas machine ay commercialize siya. That's the way to make money nowadays. If you konsum na kaya Revelation sabta siya lalikos na kaya merchant, na kaya commercial Babylon siya na free managawa fella. May cash up siya fella nga free. May cash up siya mga kuminanta ka na kaya pa eternal life siya. Through the fold, through the gate, kadin ucap na kaya, be safe. Manifo, siya daw nildagan pusay lamay nga. Paano nga? Nakadin mata kaya moul siya nga fast. As we live, kad proclaim gospel siya nga. As we proclaim the gospel, we are being shaped and molded na kaya image of God. Pang transformation, pang being sanctified. Ak matalya kad, okay? Akatlan misla. Len si fena ak matalya ko wasin, mana kayo. Kat matay ke sheepfold jengel Karihngihn kat ak matal ka sheep and moul kat keme gatekeeper jengel ngon matal ba anin ka del pa bang transformation ke moul jengel in the spiritual nature na ke physical me parables yung mata ka ke gate jengel me sheep ngan we shepherd jengel Jesus pa matol siya El matang kasangay tili. Eli mana kayo. When we connect ourselves in that sense, in that perspective, when na pa mga kume kia pa yak lake. Nali mo KUSAIE lash kia pa yak lang eh. Kung minon rala uniform siya kung wiwu siya nga, sata na sabay. There's no human effort to this gospel. We are justified alone by the complete work of Jesus Christ. Maganda. Na fin kum taga one shot na money lom kum som marani rala ma kunum ne mutang nget gadin mat kaya kum ne li mange pange shepherd kikia po tata ka rala mange mo pange ma mo wang na pa ma ke gospel singen taga fa mo kum na kon uniform yam taga na ke mange
naman as long inakayagat. Kadena hindi tiya kakswasya kingen na kaya kat kadinta na kemapayasin. Now it's been going on for so long. Arang backtrack yan again 1959 nage last 70 nage 43 years na siya nil na taga na applying this. Na ngayon nage ben pa kun nyok lang ka delikas ta kadin di na paela kat tala for so long. Pushayak lagad kal gulo. Gulo like get na ngayon kadin an flock singe pangapang na sin was start from our leaders in church, government, ke family, might fort na walas ko sign, follow na ke matching at na ke pricing kadin taka okay mapailan kat makin pame scripture. One mapailan fella singa siya in Genesis ni Revelation. Utaka ke nganlan kat. Na nganlan kat makin akan reveal na siya mapaya source. Tikan kum song fong nito ka magum itakat. Mo kumina kun som proy kengon at where in the first section spirit isusta kengon man God kat kaksakin God kat proy na sin God lalal fung ifinsa kat siyangin sin kat refer him lengon ke mang tiki na kadin de isusta kengon kat som fong pa fakat na siya siyangin ay Karihngihn wadin mit ngan dalo na wangin siya los kema los asking. That's where we are. If Pharisee kikiap mit srupo kikiap para lak waklan mit mamalan kat. Not so fashion mit nage forsingal tolungan. El kangle le wof ngel kangle. El kangle mayen el siya mit oret ma ke moul. In moul yakel. So in other words, there's no real commitment. El som na mena len oret money ke mang. Or belge wolf nga taga inak fasya sheep nga el toya na gang. A measurement na pa siya el lays life. Liya sal siya nga. LA's life. Na even kung may followers of Christ siya, kung may weapon na may tamalit nga, ready to kill for all. When kumitala one misya yun God. Upang offer up sacrifice si mal, alike mat nakawa, kung offer up your body as a living sacrifice. Even in siya umangan na sin God, lawangin siyang ngom, kung getu na fakak gospel siya nga may tayo moul laki, kung tinakayang liki kikiap siya nga kung back down because ben siyang tot lomom to stand up firmly and proclaim gospel sing lutut kikia wolf nga taga lutut kikia mugu movement lan fella sing taga met to mo proclaim gospel metan taga shefia poteki matlan God church body of Christ alright taga toto yang nage shaften mange kadindi tana Amut srupo ang ito manatik etay Jesus el da metlang na kayo when kat papasang metlangan Jesus el da nis metlal ke sivenala mo kat pay kesla na kat sum nage oyen faith chima Pole la letra ka kalimina ke justification siya na ke Rome sapta siya for singalon ko siya lit ko na from the beginning faith to the end is still faith it's all God done from beginning to end God payak fresh mat na kayo India pakotin siya that's just pangawayan acknowledgement siya lucia free will and mat na kayo watarakta wanan no yes ma kalim mo el by Elas na free will lang met ngay sila lang met ngay taga na akfusashit lang met kesben me doctrines of calling singa me kaslan gat taga akfusashit lang met ngay aklan na pa kalipan even kung batchos Mary ako makul kay final check me mjinga ako makul
That's all divinely orchestrated by God alone. Even Apostle Paul. Saul legart na tamaskan muni body of Christ sing. God will intervene. Na vingat kita na fell on the phone na corrupt. Or God will intervene from the very beginning. He loved and forgave us already. He'll elect. Wow, when nadal Jesus Christ, he'll pataka, sent by God in distinctly ligi contrasiam metropokikia Pharisees nga. Dal sivana me, dal pa sivana sila dalla. Self-ordained, self-ordained, self-righteousness nga. Take na mga or kat pa mga. Dal pa sivana nga pa malangkat nga or ta fototula. Fototula na kaya wala na si mga katiye, sim na kaya pa mga. Ara, shepherd po siya nga lita matlan. Matlan lita ilpa. Matlan lita ilpa when paraclete, comforter siya nga layout, Genesis nga Revelation. Kung taga pro, likas na siyumang. Let reveal the truth to you. Helpa instructor larger, cut the Holy Spirit. Elte from without God the Son, God the Father. Manake were orchestrated in that triune God in Ushi. Ma phone si matagada. Jesus came so we can have life more abundantly. But Satan came in the reversal side of the house. Katagada na may trouble wo. Nga may trouble wo si saklo nga ita may manatig eteya. Au, when a papa eteya, and I ita papa, and I'll filiye moul ke sheep. Self glory shima with ferishing ashke, one in shepherd payishing. He left all his glory. El fallela wala na no fon na lal. Into ka fulfill ma kadal sang na sin MUTAL in the Old Testament. In the Old Testament, Jesus was a prophet. In this current dispensation, he's our priest. In the future, he's gonna come as a King of Kings. In that orderly fashion, complete fullness the ultimate sacrifice on Jesus Christ. Therefore, el Papa na plan lamang. They know this from the very beginning. Now let the go fully God, fully man in the go. Let me siya ke sheep. Siya sheep ngan mat nakawa fella siya. By the go, we say for singalon course. That is a continuous commission siya. Sheep nga siya in the outside of the gate. Let the go in usyak. Sheep ma broken to the heart. In the go na ke moul siya. Be safe. Nakadasumta na force siya kalami mo kitchen and uchak to be safe. Katakan na force siya sa fingan na it's a continuous operation. Nagka-create commission siya may takyang na sin sap ngan ke metal long largo force siya largo na longo. Ko na kay wan ka siya fellow duck na siya so mero. This is a continuous so mero. Go therefore and make. Go and make. So mero. Matamalutukla. Baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Nakatagal di for singal me ko si bakalemye. Au wana papa eleteya nga eta papa nga filiye moul ke sheep. That was just the main mission of God from the very beginning. Therefore, el omniscient, el etala, Adam and Eve, or from the very beginning, el narrelatari means of salvation. It's not an accident. Now, I think that every single person in this world, every created orders, he will provide. Ultimate provision in human being, the most important creation of his creation, human being. That's the apex. That's the
ultimate much more way make creation pa ito, created in his image. Elrela tayong kenek sukunga. Pang proficient siya. Inme imodigat. Patagada na self-righteous Pharisees nga mo. Talmon na namnastay katsano masaya siya mga itaga uskat taligi kokolan Roman Empire. May singan maka self-righteousness. Kan mo wan makuluklalos. Na yok siya ganin daga na singalon ko sa kalimyang. Ars kata peship na ti siya tiye matayang kalkal siya niya. Nga fa waya pe uselos me elos fa long bashik elos fa elos e use fan na met sropu siya fan. Kaloin na entek forward na ke mas mapod la taga samsam kun. Jesus fan ala kalamike son sapta singala ko I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. El pa kenikin moul ko fan na el pa matshepert na mo singa. Na matlal na kayo usi fan na pangan body of Christ sima etka lek phone na ke simulal polingan na sin church. Kat me kat isyusyang na ke masi fan. Ngon siya masun na sikya ke pelchinga ke let Jesus la som ascended la usi ngon singan pataga na ke work masapta siya na ngon singan patati na sin matlal na kayo. Peter preach tausin tolus tuya. Ngon singan me pangan isyusta ke ngon singan. Kata usi fan na may supposed fan na siya sitting at the right hand of God Father niyan. Pange if ininsyom de patatyang nagamaluti ngay kumlik kat na kan proy. Kaya ka lang kaya wa siya ngayon get rid of right na. When natalik na din ka nga the Pharisee. Kaya ka lang na pa los mta siya namta sano masaya siya ni mising. Masaya siya na misya moul yaktar som. But Jesus Christ. Talde na liela our sovereign siya, our glory siya, performed by one shepherd. Pa shepherd po siya nga. Lada nga yung sovereign, lalo siya glory na siya na gayo. Nalra la tarig malungan. El sovereign, el molya glorified. Nakad, we are in that process of suffering. Lame ulit na siya, siya katang natar. Pange, sheep natala. Dal ito po siya. Dal ito magugulan Jesus Christ. May shepherd sila los nga. Elo sukwe na o yesma. Jesus da kaki atari finfella. Elo slong. Elo sukwe. Dal ti ukwe malan fella. Dal ito. La kaya uksima utaga kemo lal Jesus ke ministry lal ni kaya mo kilal nga. That's the aspect. That is the direct aspect. That is the way. That is the narrow way. In other words, they're picking up their cross and follow Christ. La suffering for mo katangyak latar. Talita la part of salvation is this suffering. But they are grounded kaya glory siya ma pita la kalimmi. Taka kaya laita si lalmet nga. May glory siya nga mo mapatpat siya. Kataik lang na kaya mano kawul siya. Siya ingin na sa kawul. But that's part of the plan. Pange sheep ma ito. Na sheep man ikin nga ukay nakikiyap one fellowship. Ukay na pan mo pange oraya mo ore malan might. Until meshe kataka na kemas machishe lakal me unless one is born again. El teka nilyak na ketokosan ka. Nagagat na ketokosan ka nga. Tayo the sheepfold makunya sa pa me katin som. Som na laka me kata som laka som na lakain me preach the gospel. Fakat pang great commission siya. May tayo taka na kaya moul la siya. Pang
topic sing. Jesus cares for his sheep. And it is an continuation na game. Sheep sak nam tatalengin na nga. Pang gospel pa dispensation of grace sigarashkan. Kadinu siya mo ito na kaya moul sing. Pa church. Pa body of Christ sing. Pang makunesha. Diki na kadin dagam ta horror. Fashion nemo pa mo. Kataka. Proy faka kas moul lan mo ito. Nasin mo ito kaya. Kas moul lan kat nasin mo ito. Takadin taka. Me. Ako lang na kaya flock lalo. Shiba na kalam me. How we do that? Repent. Repent from our sin. Put our faith in the final, ultimate sacrifice of Jesus Christ. Na meshe shikya ka, indwelling of the Holy Spirit. Ngon lan kat, shiba moul kat yak, ligi mi siya siya kartan ng feeden. Kat moul yak ngon, kat taga obedience na kemang malan kata, na kat ntak sisis na ngon lan kat. Pang transformation siya. This is what need to be happen in this lifetime. Kat sisis na ngon God, so therefore kat persevere, kat remain as Christian. Proclaim gospel siya. We are being sanctified, at the same time we are proclaim the gospel. Pang makunesha. Fela ni kin mas makatash kaya. Wala lipan yung tagay meta. Ani kin na pala pa pang akwaklan ka ito. Akat kulo man lablay, ikes na napay ang hindi na pay. Nangyan ang asang asomniki. When masingay me, glory siya. Moon mapatpat. Kat sing in the claims, masingay taga fully in the future. It pa control the future. Kat ntasano inutak yakot, 7 years of tribulation, second coming, 1,000 year of millennium kingdom, mga nafon na laid out tari. Renovation by fire, new Jerusalem, new heaven, new earth. Sequence of event laid out tari ke miles ang nasintal din kat ngay Jesus pa fulfill ya masingay. Second coming is really what the time that will unlock pretty sen ko sequence of events matagatari simla silten and simla tari katanda na sanun akfashiyak ka fulfill Jesus left loco in uskatyak na kemoon mapatpat. With that, he take care of his sheep. Kat kulo manlap ke o yan ka mo may gekta na siya skepel nga si befak kalbo ni yok sula laplas ke artlan met na gaywa inoy lang silang kat kadeta ko na ke me malitu siya ditungan Friday lunch nga liya welcome the Davidic heir singan siya siya taka ke shuflal David siya siya taka ke shuflal David na siya pa na Jesus pa siyang kunyak infal na ke malitu Witching me metlangulas Christ the Savior Christ metlangulas Christ metlangulas Christ our Savior siya na fact kat place you shall no man kulo man lap yaklan na kayo now siya la orator sila nga landa ka siya punchline na ikaliye pokran no man Klo kaksikin kat ke moulash ana faksilal tamlel lember checks nga. Amen. Gulo na si was ta manbuelalin alkat lakewa. In fact, kulo malap na sinkat kel tamlel lipan. Kaya kate si makos lip sila. Taka na siyeske au si kaluosom lang elalay ko ya malitu chinga kalem na sikkum kaywa. Inshallah la petse si ki me kat papa si damash nge ki oye si ma esma ma shepherd chinge kasi klamet nge ngan orala win kasi kulo last ki da galosa sa second last la gusto ka wiga changa tamlipan kaksigin kat game kulo malap ki da galoman kat masife na ngala na bless na baking am dan singa lupsho akatayan na kalem Nadalash ke vak mo akataya fan in ma tako akin siya buye kat nge piyon sin kat ke komikes la penasis ka din ito la met kum data ke mange mana seok si makate chut na jume makkay kat ka din din ata file liki arkada elya la ke internet la ko masilu level la nge ashmet si masik vak madal patat la liki
life la ko da gulola life la tamlilipan na pa masak na aske welal gen tamliban si da ke gom from kun na ke si fasi mai ta ko ke solo su kel David ngan at ka ditu ala kashikat anak sa fila pa ngakla ko Lambert Jackson damle glamalap mawi si pa denwalk glamalap pastalipan glamalap alla na lang sinabay faksingan gumdaga supoi kat musingi kastinga supo gumdaga akademia ke fasingal si bengan alla na fall na boy basasingan mayen kumala na digiga dike oya si nang kumngan fakla besi mo la yung aliak class name singa bel na aliak class name singa angat la lina ke met makay na len na lutikat wo ngawi long lutilal tigintas na be elmet na kale mo karte yes el tiginten elma masuk level ko met ngeten na tauyak in musupoyan lela kanin mange ipelsomla ta bangan kata mama inda ka pagadin nan ka kela shol ngarek fakya pakum fakngan malan met lo malap ke may sam mataga na sishka din lila yanga ul nge falen na met fine ash may gat mo tatapan takalon lema ngan pain pa takaluman tamda shuwe Nelson glomalap tuope glomalap jinkat Lambert kumnigia ba taksilum lang kaksin kat wikom ke moul lashke ba tamlil poledisen glomalap ke ashloman keep up the good work we got pe fakalik ke peng washing gunokon fletching ka intagani ke Wichibe wiyashne damlaligiyak George kaksin kat ke gas wolal kadaklin kum damlel ke takaluman yokshibe benasish inadala marslean we got pe kumars nord of red findrak North Seattle findrak in woman ko levelan be nanganaklin kum be Lambert Jackson ke takasilomwe inka ko sugak me faklomwe nakkegat kewa sindik ngalash ngewa Clara Asher Jack el taga bualap me in fact the war from bualap glogaksin gat ke molar Clara glamalap ke gom taga back kaliminachik ke life digin ball in from lanai nganaklin gom kat in nakatafatsia wangan na yun talaga ati ko mga tamlay perli pat lang si baklo malad peki taga lumanak kayepe cleanse up flat magadaski ape ngaksigin gat tamlay lalik person klo na singat glamalap kayepe na ni kaulua kona tamlay mitsyo damdal kashwiyash ngay damdal bro Charlie damdal Kenye Dalisiana kulawalap kita kalusan walang damdal Fräulein matwi kat pinganalen ngi katalena engan ken Dalisiana damdal Terisu kon kulamalap dal prokila tennial damlilipan nga mapangay matma kirs kata technical issue lak level lang engan ken lasak nas matwi kat ngi balsingin tafula makataske napanangaro ngama kataya na kyale matagatari ke Karihngihn yaklan gat ke image ke sheberching kat kapen liena ke sam longol dolu fasina ke akos chuval mat shebert luck wangin mangay kina ke eloreyen oyana inime full in shua el kolyola na sisken gofmus elak ak kailanganik Ekolya in ganik siwas ke el aok ngavin for fasher in fallan mi lulin mise na efa tia sangin ke ngava tia sangin ke katay na maguluk ta kumwiya shaklom esigal lom akwoye yakle Sam longol dolus ko ngayon daga usipet siya ke me caring lan siya berching na siya na sheber chinge papanak kalemia ke samal ngol fosse ke kat papa damash aisha el sham kun
ke ai sang ngau chingal si la kano yesi mashamram ke shepherd chinge pa talik din gat ngani som na ke show Babylon the shepherd chinge level on los me kafasalos na innewel kershi pen masi damle liban el vakne lafa kya masikyak grace mercy lan gat lang silala pakten lala pa kadinaklenak Folok na yero kershi pen gataklenak tafun lenge fall dari ilya magat palakin ke yang sumla nara sin ganik ma kat papala lang sikata pa el flokin kat na ma pa si wasala elen na remnants lalinge leaders in na pa human shepherd in kain da ka shapoi ka singa shapo liaten tainanak in da ka representika in da ka represent lo sivena syuk molin rek malalosa man pasikya kadaklen gi melutut madam lipan da ka shmon sishkenge ang akshafi in fact la makom te langsi kadin oena mama Ezekiel ka fine chermaya masham genge mayen ma elos oraki mistreatment nage sheep nge papa na katara misingenge katligi sheep expose na panang rakain sikya ke masham ke fosyak singa nge tako te kia pekatle unika ti kat pipen la nagat backtrack flok la lila pi mange patamala lipanel pin poin niya le kalem na shish flok la li nagema masikyak finen wot menge ma wuklel masikyak ma changa sham genge magat matain ma ta ke musingi apa na ngara ki pel singe I look forward ke ripen shamanya ga kalemiyak la flok la David si ma ta ke solo sugo ke lines go matchaman ke me to sapta si fosin ke longol me kosha David le mi shatari dashakta kadeta la shule la si torikle na suko solo ma ta ke shu flala line lala eta ka misaya si abane ngara kadeta la pangmit lang usi masamsam kenya ko kilo malap na sinkat Leila kadin kain neksinina Kesta shash nage masiwaspaya. Madashi ni kekta nage masiwaspaya ke pelsingi. In magatli na pay fulfillment gilang silang gata. Fulok nage masiwaspaya ke kaslala. El sapaya masyeper tlal remnants lagi pelsingi. In fulokon la sip nadala. Nage ime full shock. Makaslala usi. Inakalimilban lang sisilangan na sish. Kat kulon siya damla lipan ke profound discovery si mal ko na ke si Thessalonica limegos longol tolunge oye ben ke pelsima kad examine scripture nge anakel de gorella lutina kalem la biblically based nge ara mangel kan ko naik men pange mama exista pella na ke el dongana met kol si makat egin ma matshupo si el silela lensom rekmalan government awal gosh nangan la lefolok na lom sila nge ora dudila chindalan gonek na pay maswas pailan gata nge insang kiti sip na talaki kastan gat kikataroy nge katnget la liela sap study la siya katnget ang liye kapshala aw makachisla fal pain daw kyaw yo mani kyaw tolu ang pangandu siya si Matthias el Shitrupin Saksing. In makat konak na pala masyaman niya ke Genesis na ke Revelation. Na vinata ka halu ke maluto siya nga ke Shenria. Ngani ka nasaptalong ul siya ba ke Sona. E nga tepe na itala masaptang nga kay wake na nga kitifa ka ship na tingkata. Avin na kan Genesis na ke Revelation mayan mga ngos-ngos laki at ya pamalan kata na ngay karangan sip na din kat fakya.
Leila elosma shrein long. Elosma aklen aklakat mata. Inikin tafung lela sa mayatakin namsingi. En merge karngan kat yal ngol namsingi. Nakatlima sikyak misingi ngay. Na ingin alana akkay faksi laldam lipan maldaga befakla. Kattekan likiala lalfungila sa. Sinmet ka fela singi. Kana simtan fel. Kat fullok na yurin kat. Mayen ilbamet lang si fun na. May kain. Usimas was pay at a fall na gifaklal polo. Ngamatayin singe proe. Gay was anan we go spend a fellowship in Christ. Kipensing fast gi fellowship ngay tatari lang asumnay. Ako lang malabsin kat. Kikasket ka nakkayagat. Pero nga flow na silang lipan ng daga. Aksya al tilala. Kaliye nabakat fast namin. Tamaliban kulong-kulong na malab. Pero na siya. Right? Kulong malab. Tamal cheskal. Shibya kalwinik shulalap. Lokema iketla. Run kat katindaga. Akas makinyagat kayo. Matlash. Kat kulong malab kaya arsan nagawa nagipelch mo. Wana nga kalam yung kung ni mas kyak finan ko sa mising yung alam mo min kastan gat patagawin actual sigat lang ikaw yung yok yang ala pa kasi min pa ko ng yok lang gat di me matay lang na sis mit ko sa yun wana nga yok taga dindi na ke Belgium mas ibigay ka mas mo yok siya make nga kat connect na pala may masin kafing na yok si makadash ka ni mising usi may tan na sis na kaya moul siya nga tarakta mas mo yok siya pa moul mapatpatching na the only way we can do that is flock na rin ka check naman na si susta kang naman ka pang masin wang na pa o siya yun masin mo kayo nangasip na kalwa ni Even got ten a calum kay sustan ngon sing got tomorrow fong chayang What cool last year open all ye shayang Tinakata ya me kalmen isusta kang ngon sing Got moling ngon si ma poli lakalim ke Rome saptal course kay lakalim be ke kelatia saptal megos molin ko moling ngon na umli gat shakpen na mata kay lawat si ma shetan nil taka kiapagat lang shetan para mga fingo mars ke o ye si ma may kumliti may tlas ko sa amtin nakata ya mga o kum sumara mo kuikulan may na kum tekad pa usot mga shetan magana wan kenek injanak luyan you either with Jesus Christ kakumte na ifing kumte on katli siya nga bako katbuya wana siyam me siya kalim blessed the man that does not walk in the counsel of the unkatli siya nga bako fellow na phone na unkatli wangin mapay lan fellow siya wangin na social service work for ya ka Democrat ka Republican wangin masiwas lan fellow siya nga siya yan gas lan gat madaga kaya ngon lan gat Bible moul gas moul ma arfin fella singa kaya Bible singa pa siwas managawa wang na siya yung gas lan gat na pangan o yes ma kada si pang na si na kay wak ko sa kay pel singa depenin ben na ilya si pagadash ka we need to live it like there's no tomorrow kadinan for yung nakamalan ka na kadinigin na kada directly to na shusta kaya ngon lan gat singa Even got the kalim kaya got promoting malan fella siya na keme o yalan mayta unkatly ways of this world kat the fat malan kata namni kumte may kuli siya kumtiya serve el siya kulukla na ta unkatly na mesing shilpa na taka pangay pakotayin siya kung long mga katin flok na kaingin.
Komin long makusan line ministry ngay academy ke foundation line kata Genesis nega Revelation kadin follow na ke mapay is moul mapaktaksing. Siya na kaliye siya el daga me usya moul but siya na siya to steal, kill and destroy. Siya came to give life more abundantly. Give life more abundantly. Ako lang malap wana nga kalmya we got no nigga starting up tres ka ladaga tamre tres ka ladaga rela proy rela shampram kalya lala rela proying we got na ke proying prosale yok nam tabi na jing proy met na kay wala ko sa in tako dahil chumit lak ko sa na taka na ke moula singa na sum tak focus na ken cha yin take market pung lap sum na ponte take nom she sa met with that taga tres ka ladaga fast na met kalya program tres kum gula malap Well, glomalap. Ma aglen lash met luta ko pe tukun me asam sama an sudah na fak glomalap pel na gawale kasinga ameno ale menche usi. Ko pe ne Marstella from Kona in we got pegel tusinge edam that bit Osi Thompson. Amako uspa ngasuna aglen ke me fak usan Elia se luo marsh ke klitch ke computer di ko level lema rela Elia na sin followers ma wiya ke an efa na wiya ke mga ke kasulan ka kulon sel tamang lipay ang chilpa na faklon sin kat ke fak na kalal ako min loang na ke mal from keng man shipin ta kala sa kat ta ka kumin click like kay na followers slash di pangan Elia lasha may ten moul pa yok shipe pana ko sa kilen ngan kat ting she audience ke shen ka kat applicated kadin ta ka mahasing makat pa bali shungen ne kat pair silas kadin ta ka fakat kastan kat priority silas we got project in mange below malla so if you have belief on Jesus kom ship napan aldegan man kin kumle utyak nan kalkal katagan ni Brian kat kilo malap na siyum kat papa ke matawa kyan takay ni Lasha na kiyaw si makade fasilik nge kat na taka ke lusya nge takat chikan kapsha na ke aw on kosma wen kulo si fan na dum el ship yakan pinsaksi nge na ke kayok ngal el palakan akatin shap shing na gesh kat wawayak tari ke kasyen ngal ka shalan dalik lasha kat papa tamashin ka shaw na nakmana sak kaya kat kadin tu kafin kaslong kadin fak kanaus lang lan shebert kuluk ngi mayen elos pakia pala dalik na dum kulo malap na siyum na kung bangon kat naki oye makadin bangon dalik na dum in cash na your room orek magun kat kiko siya online ministry yang matlalal fungi mananakla pay na pay na siyum the remnants in ganduyak kipel singi hindi kalansa po fail as again the ko akfusiye mo ito kat nga siya siyum kat papa minisyong niya mapayaswas yun dalik na tum siya ashro pashem siya kita ka fototo na yung rala ka pas fototo la na siyum kasi kat papa may tigat fasili ka kat lang siya sakak may tlash na kayo mamamdayin tanin fong nalaingin finan Western Washington ka fin Washington State o yenga ke sikyak finan Texas pos kainin sipema akademiya ke makata mga man-made ke masikyak ngay la man-made katiye pange fela si katashke fela sa kawul siya o yenga ta kanuti katak kayekat la mechanics ko fun na
kadin chulela ingani kasha kristo naknas kasikat na kayo ingan falok na hirum auliak lamdalek fakak la Jesus Christ ibun kulo si fan na natum elusta tare magluklar na vinsaksing kaslo makkalemila pel sinakat tako akkalemila kat lalal fungike kum sili ang anlomin kat ngan singe in aninak esmakin yikat ke wulan along inkan mukliman ke wat faske panagat pray pegat alik natas mamdan kelbos ki pel singe eslam melalos tigi oye malos patatang ganaw sa masa na relationship plan kasi siyan yan kat pray kun pegat papa elosin sam kun la siya yurum payok si peumet mayen kom si fena silela talik na tum talik Israel inkain siya unmetol kulo malap la usa siya singi kom so pala mat supplement dilo ko na kinyanchis daingi kat ngat taliki kat palakid may tayok kat ngesesyum kat papan nakmanas ikesam danin siya insistla insifulat insifulang insikonkun oya na kayo may kusrela wala na lom kadin fulok liyang temple singi Islam melas na kailan kusro Islam melas na kipusapas Islam melas na katena oya lanikwe at siyak sumgat papanak nas kasakat kadin katang lamay shop mataga na siya a relevant priority la siya na kimeton ko stol ngol tolu akalem yun na siya kada ko lan fasit di kipel singi kat pray kemut kolas na kayo ki kainin level na kayo ki leadership elosin kay nakulin katin mas elos siya na finena elos siya shiksin malik kat kilo malap na siyungkat papa kaya ko siya online ministry kom dulo ko la kipel singi then one compromise kilo tilas taka din tuko kipel lang kikasno nakmanaslo siyan vulwas kiniknugin mo yung nom sapay katlaga din fakak kimaswas pailom layla takalang takot din sisin sila ngan matalomin wikat karangan kat amen lumalap ngay kali ki onso ko ngay kad masid baklen ko woske may faklo wosnge onso ko ngay inda ka kesa na ses kimatlang wosnge
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ